na beke ndikupenda nawo ndio mundu niweze ndiye kana wae soma na pendo tupendo tukaandika sia history ni study ya past lakini na wenye ni define yao dibanga history ni masomo ma future. Ask me why history in story ya siapitie history ni masomo ma future lakini wamba usoma kiucha tene no isoma kila cho mundi nikendo ma future kwa huyu generally tikabango mibindo kazi history ni kisomo cha future nundu kumbe ndo nundu kwekala wa kwazizio mundu ndo ile ukambesi ongezi neo juita you for example no generation yo mundu sundu ile ukasizela taina kwitina alata ina kwitina nganga alata yo munde ukamanyu sia nilete kazi yaka nilete yo sia na sio gemba sili atabindana ona sia lakini anyway you inenga uwe bone ngoma mbo sio ndeka story kawe ekia na kwitina kawe ekia wewe ka kule na nagwe ninye kwa mbesi na mbu yanaweza kana kuambesi ngure ndo kuchota ngene jisika na wachota ngene ya mbewe ekia takana waive na mwadha ngene ya kwenda kuchota ya mbe ukwamba nando mukoloka na kuchota ngene kwetha kwe mutiani nono kindu jambe ningi wesandu kwa abalwa tyo wezimisi ningi basandu kumba wesandu kwa abalwa kulo yu ona anaona mesandu kwa abalwa by the way no ando mautala tia inando ingi na ando mautala kana misi ya utala tola kwa simu sio sio wesandu kwa abalwa ando mautala kana misi ya utala ko kuchota ngene kana kukatia demo indana wewe yape ukapeo ko emoni ndilo kana ngemu mami ambezi ya mu school emoni kukatia na ambezi ya mu school nikena mamina yuze ile mabanga itikona na wachuma ninyi ngetha ngivya kana wesauka yuta kwenye nengwe na likilo box ne wai isauka around sa umu mami amino kama yunge mwina ngani mami na mtu amina school yu isauka basa umu mami amina ika amino kama na kusaizi na kwa wezi saizi mbona ngwe wezi na atungia ndio isi alika ngezi amino likaju na mwenda haudha ukai kuna kwa ningi ndine matime ndiye simba sala ndebwe mo ziko thikwa ndemu ukoba ikiti dai batana kwa monobyo ikiti dai batana ndo isina tadinzi mani ngoinenga nama ko yenda tenda ni na ningi sometimes no security no part of security ndo lakini kwa ngoja ndo yumba nangia chuthi ningi adhibu na musizi wingite ni wezi ngite sio koma na nyange ya imana yuko nguzenda yuko uwele ni yuwe vya himbatia lakini nundu zipata nakwa ukondo kona shambikite uwe pata nakwa ona ngite zipata nakwa wewe ni asioka lakini asioka shingo pana na asioka obuye yuwe vya niendete himpatia ngeka ampatia ikesundo mtu sakini iketela ngaenda wezi yenezi siokie no himpatia lakini wewe yote na atabu nondo parazo okie na mino likoka mgate na lika wezi na ini solid na kakene ngatwika na mino biko enda bingu yekombe njaro bingu yekombe kuna mino biko unilike ikombe kuna mino likunye na bikire so mtu ibangite plan yende teneza ndikenda ine yuno kwesa ko ka etiwe bwitha mukanje miyo ekayone nuno ngondo nenge TBT ya kwizwe yakwa nunda tiwe bwitha mukanje miyo inyavyo kwa mai ndikenda ine yu akabwende ambingu enu mekombe ende yu ende twende singemu jitu hawizi dabi kawe ikiti ya bali na atamu na adabu nundo jambo tiwa ko zanga itini zina alikazina tikelo wizi seria atiwa ko zambo vya anozi ukia plus nozi ukiongiti ko uyu na biganya na bitane chepalaka bombe ne unele akyo kabungu na mana bange mwe bange nimbie bani kibiba beti irishwa beti ningi na nubi nguye kombe nikumaanisha kana mutiani wambe na mbo beta alike bombe na usuki kavinda lazima wiwe amano kitae kamsi kamwati kamsi saisu sekalne nesu na beho mu ukwe kombe ndo na ninge na ndo yulike kombe ni wewe au ndabyo mu lo with them kutoto no mu manone na tio bane wa discipline ile na ningi hayo na ibona sio goli na ku musa ingi ona kau umuno atese ni akiyaku kunyanda kame no uko kanyonda kama bindi tio to kuna kelele mbingi yetu ndao bonete mana ni nuko tu ni wote tio ni wole kete lakini ngi we ata mission we have to mission ke bando na niko kwenda ku accomplish
so commission ikakoneka nathila uwe ndikuya mano saizu itatu isiapika ukane ureze uko mu wandotona isaala saamwe saile ondotonete ngina za itatu na 40 something sita masaa almost 3 kuyu mu na asiwe kitu nyomba kama ningi na kwa na bangali kwenu ngini si unikiti singai na yusi amino bikasa itatu na 40 ola inyaka kethe ndongi akwika kindu kita wa operation ya lala salama ambo beta chuoni chambui asije kana nembinge asije eve ya ni kipinge adi chuoni kwa ng'ombe abela nenda ape make sure wabingia azioka umathi kwa ngoko eve ande babinge neza ngoko mbinge yu operation yokete ba ikombeni bala Mr President we sondete na no na kwa ninge kobe inge mwizu ninge konene so bika kunga manolo no kuna ki no yira no ni mundu okete kibinduni ninge na munenia ninge na ongete kwikombeni na munenia ni makoma hai ni megata ni makoma hawu inya mwitu ko ini wo okete hai ni mukulia ni makoma na kwa ni ikombeni na ongete izi kana ne binge atolelia mbubuyu kama roji numele junguzi kega jine kipichonge yako bewe kipichonge unandi kikombe juu waza naile na ningi weta ni nuru ninye naile na niki kipichonge wambe kaji numele niko kuza niko waza wote mama kwaza wote niwe sibe ikite ze bandu ikite ukwe kile kite yakwa chui ze bandu ze mbetele ni minde mishe na dupu na betie bwa kisiko pauna pita bwa kisiko na tialia kila kingola wi na wewe kiti yona ina ondoka yi kiti tio mbate ya tusio kana musiningi yuli kiti mbate ba itina zuki ndu chambe ne ambako na tono kiti tio ngiti siene na yo kiti onuma nenda ondabye juwe mwene mwithikisia ndabye nesa wejui wona puta waile kwemba usembete kilomita ziziana taparawo speed yiyoka na nduambu ninge uambu nuo uambu atajua na wezi kila wikati you think about it kwanda wona puta naondokete kilomita sianata parao ikite zitu mbate na mama ikite zile mbate eu zile sosioka paiza ali za kwa zilingi zichoka na yenu kwete kwitu na yitu yini kumana zile zisunga musumbe ko uzo ni balangemu ni mpaka mbunge we